Keregreta mtuku kunende nitrete ya girin kwato ine ke yarato kubanganite Weru ari kubanganite mantu nkabo yare ukinyampido ya nterechetiane na burage ndi atongira bedirete bagita na mbere kuwa ende kire akari ginya kire atongire bamone ende bari wakani kaita kakona ngwe kirito na timiario yakanwa ke mantu ngera to kubanganite ginyane mantu yege siasa na burabye chidirete nende gita na mbere kumata Weru ari ya mayara to kuduranete kende tuchietu MCA Victor Karedi wekirwa mpene akerekana kunjira kwithukirwa kwa county commissioner Iworo. Muriti ngwe wa koti ya mawa kuragwa na gutigwa njirene. Minister Peter Munya kuendekedwa tuweka munini wa Raila kiregitekio rais ni mbunge wa Yala Kurwaburi. Nawe MCA wa Wandi ya Mwangambia gukinyukira rwirone rwa nyuma ya guchindwa kiri muchunjo. Bona niria yetu omadidi Weru ari ni Maureen Komena ngeto PHINEAS IMAANA Nteto cheru da moikambiriria da ichichongwa mutongeri wa baraba ingende ni ambunge account ya Meru Victor Karedi ne kirimpene ne kirege kwerekana ne kunjira MCO wandi ya Dwana ririkana ate njara yekine ndene irare kiri kwidukirwa kwa county commissioner rora kinyete ntere chantulele gutegore ni limpidukiro redirite geta mbere county commissioner aridukiro ne akari barabara ni temudoro kuma ya mpidukiro cha magita kwa magita mwankene muduri murioki na chikinya MC wa Dwana Victor Karedi na mutongero baraba inge bunge na Meru muthiro na arua na aciethire kiripita none aja kitune polisi mutini wa Kangangi nyuma ya gwetwa nikenda nikithia rwaria akirikana no tumire kamera ikorutero ru ni kuringa na wakili wa Maranya amna bubu Karedi nombere korukwa na body na ketho agicoka ntuku njumene kimetwitite to yarukirine to yete record statement apparently to record statement to is supposed to be arrested no to wa kamera ile chiora inara Thaa na ward nara Kenya kengeche na kebiro we to record statement arrested but fortunately to manage kumurita na police board na ero achoke renge Jumaine next week so Jumaine next week tokea kwa yakenda tona the real allegation ira agorania with I mean case ira agorania with tene ya ko korang kamera na activity in a manner that led to kora kamera chora ro 10 we thought we are coming to address kato yete ko address issue and bara bakwire lakini apparently to etherani mito kwa manto ya kamera cha kwire to try address manto ya there's 5 lives that were lost. I've demanded for full information lakini to because he's not going to court to cover that information going forward. So to come whether this is genuine or it is politically motivated. Akuringana nwe agire kinya kwatoka ina kairi atethwa gikira agetana mbere gutetera ndu bao muno ni thinere kurumiro ni maitha baraba kona bakiura ntu ora gukia det ni CCIO mbia non kwariria mantu ya gukarikana ara uragokwa nkithona kiambite tu kwa na statement nde anda wato ndaingirwa na inkwenda kuria antu bakubangania mantu ya kuingurwa gokwa iba menye uturo bo muntu ibo bwina bata nkurukie bon kamera utire onde mutongeria nkaremwa ikwaria Nteto na twina atongeria barabangi ati non tuitukira kuatwa baraba kwenda tuata inyaba tuata bora ntuko we are ready and willing kuatwa for the sake of the people we represent. Akiuga thirikari mukanajwa kwejana jwa bimebiri atiketho kyagithia mantu ijuete rugo non to county commissioner ya nara ura kithakene anto baurawa akawa ito mwa chiumia biele mathiko ya kuthira mwero nkoro twerero itwa ya na chiumia biele tori ya ringi anto bangi baurawa nya askari baura ina matabithi askari akaura nonge akajeruiwa na tukero itwa ya chiumia biele ate answers ikoneka to wanto betu ibanenkero buduki tukero itwa ya chiumia biele tori uria this chiumia biele bi magic ya karia na ata these 2 weeks itekomba kuthira and our people are I don't know ntekomea really whether thirikari ni kuelewa magnitude ya mantu ya na hivyo tukuwa
CS Matiang tutikwenda statement tutikwenda nya statement kuma ke president turiwa batwe action ne ombe okarika anto ibanenkerwe bunduki sheria tokurukire bunge ne ombe kwa implemented kwithira kutina kamera nyemwe kuonekana ethutunere turi ya Meru tukarayaka thirikari kwa tukinya tukona yaka ite ku value maisha ya Meru baba ku value muno niene kamera baba kuma rureyo rwarungi amna bubu Joseph Murangeri urani mwandiki munene wa Njuri Ncheke augite thirikari nibiri kumira kutigiri kuja bibi biteronekana kairi arakuga thineji boja kuri ba Njuri Ncheke ibeje kumenya ati irumane na bisa miunda urorungamirite ntereji thirikari batuma askari baire beta ukari gutukaria nara askari batumu bakungana na twambe turuguro twakungana twaukaria antu betu batikoro tukaigwa kwi muntu ungi ukuite kairi ati no ntubwan kamera nkiuga ka uju with a reference twina mucemano wa regional commissioner itwaigerwe migambo ire kwarua ni antu ba Somali ibaugire bo ati akuru ba Njuri Ncheke ibo baere thirikari ibo bakwathana na ibo bakwenda kwinga muturo bagitangaira miunda wega kwa utweja kumenya miunda yetu ura wenda ya no ugo gwitwa ndiraso no ndu bamwetire kinya rietwa no benderetie miunda ya Meru na tutetekeria ukara muntu eja kutumwa chore kana kuringa biashara na ithaka bia Meru tondu bo ndiraso kuringa na ura akuru bakuga na ura antu ba Meru bakuga atugwa ndiraso tu wanka officer wenta itold kuthuko kuba kugitanga miunda ya Meru na atwebere na mpura kumpigika no ro mwikite tukamumenya nkiripotera Weru TV mbita muthuri Muriuki nangina kunate mwekuru mwana reto Florence kanariora ne mukari wa muchio mawa na muriti ngwende ni athirikari account ya Meru na ititina mbere kuingiro iborithi ikire kwerekana nwene ende muthuganirwo ora munene kire kuke muchorio kiento murume na reto Swale Kalema rora nende muramiri wa koti ya mawa gisio bunge kia Gembe South kuringana na ripoti ya borithi ni atibaili baba rari kana barathirite nende bena mwekuru na barya moya mukuru na mwekuru ntereche mawa neoro ibarari mukawe ni yomontere chalare kamera cha CCTV na chiro na nende bakiuma rukao tuko burudha kenda jo tuko nangari ya Florence aranende mweri yo Swale yorethirite yuthiri mwa yutai yurai na utawa rutere robarabara ntere chekeke machungulo Dennis Mugendi Florence kanero ntoiti mukari wa mawe Gembe South na mwitingogi kiri thirikari ya kaunti ya Meru niwe nandi ekiritwe mpengu ni polisi ali muthuganirwo munene wa gikuo kya munyanya wawe wa ntomurume Thaa Swale Kalema baraza murungamiri wa koti ya mawa uria aragwatikanire oraitwe na mwiri wawe gutewa mwikano jo barabara ntere cia KK machunguru Igembe Central kuringana na riboti ya polisi ni ati kuri ntuku ya Jumamosi mathene ja ugoro kirabuni ya Kajuko ntere serare Igembe North muthuganirwo uju Florence Kanario baranyunyaga na musore wawe Swale kuria barambirie nkusanio Florence akiuga Swale na kumwanya na mwari umwe nyumene utuko bou baumarania bagitetaga ta uria mbisa cia kamera sikuonania abagi angali ya Florence KCF 721C kenda basoka kwao mawa indi ni athi Swale atakinyire na kumwiri jwawe jonekana jutetwe barabarene antuko kumenyekana ta KK kilomita 3 kuma kirabune ya Kajuko ontuku umuri jukuonekana rukiri Florence ekirwa mpine aria arethiririrwe amami nyombene yawe mushine mawa biala biawe bia gatigate na gikinene bikionekanaga birina ironda ontu mwankana ndi etite na mbere na kungwa mauri ni polisi kumane na gikuo gya Swale murungamiri wa koti ya mawa kuma Mombasa Dennis Mugendi Weru TV mushine mawa kaunti ya Meru kuna kuone ati akariba kuma marani bachumiretie na kuwa barenda munini wa Rais William Ruto athura senator wa kaunti atharakanithi professor Kithure Kindiki munini wa kikiri Ruiro rwaguchwa giti kyo Rais Kithurano na kimweri UNANA bariwa nende Kindiki ni okubatara bakiuga athura kaunti atharakanithi ikethira kinyegeta na mbere na ukira kiweti na mbere Martin Mugambi na chotariria
itigarite ntugo inyanya kikiri mweri uyu wena arombi bagitikia mutongoru wa mugongo kiri ciaca cia nthiguru ya Kenya batangacha nini bao akari bagichigo mbunge kia mara bauritie munini wa mutongoru wa mugongo twenda gitari William Ruto kuthukia kithure kindi kiari munini wake bakiugaga na kubuira turenda kindiki tukigwata president nitudurerwe kindiki ali baiswae na twadura na tole dura president wetu tugwete Ruto William Ruto tukina dura baiswae kindiki lewe ende kindiki akeja gukuna ntuto mugwete ogune twize twira kwa kanyere ni kainwe no ni mwene tori baba bagwatitio ntububu mbaru nyuma ya tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi kwamberia bakiugaga kithure kindi kibegujanaga na ndagitari William Ruto na bakagwatanira bagatethia Kenya ojo gweta munya na tutindetie kariwani kanene akararaka aturaeletia gitwiraga nimbe uturiete twaumira au na onaika twaragana kwa ni ngari jiatomwa ni ngabana wetu na kareke nibo baturagana gauni kenda tomba ukinya gwetu kuri na welo ukanyerega katukaimyerera gakeja ukona tumeulwa kagaturondekagira Kenya ni William Ruto na niwe ngwete ola tukwenda kunenkera gite kia vice ni bwana Professor Kindiki kuma Tharaka onati gwetu murambi na Meru onati Tharaka Nyiri twinie kao ne twinie getu bakiongera ibainyiritie ati kithure kindi kia kaya gutwika munini wa mutongoru wa mugongo gukagia na ugaruku na nkinyo thina mbere bumbe kwindamira antu ba nthiguru ya Kenya nitudurerwe mturia ukaomba gutupikiria tawe kindiki uri wa kuma Tharaka ndalaideria utongoria bwa Ruto na kindiki ninkuona bagatupikiria turi wananchi na batutenderie mathinani mau turi namo Kindiki akeja kwa yakina tonya akina tuka bais awali wangu atenda kudira muretuni akenda kudira girako balamini kwagu barabara yetu eterami tudija kana tweke kamoro mukaniga kina twaireria tukina irerua Nteto cia kithure kindi gigutwika munini wa mutongoru wa mugongo ciambiria guga tene na kugia mwanki agukinyuka kuromba giti kio ngavana bwa kaunti ya Tharaka Nithi no Ruto kumuria mugwatie ciaca kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Mwanto yege siasa orengene ati MC wa wandi ya mwangambia Julius Bijewe na chiebeletie Kirwiro rocho giteke MC wa wandi ya mwangambia kwa kibindi kibitatu nabona nyuma yeke kwidrane ndia ichindo kiri muchunjo kya make UDA URETERI echo karontuko ya orom Bijewe ndia tnedirete agitikira kya mpumi cha muchunjo yo naburane ndi tukuda twitara kwa nemotuke kare nawe ndi nedirete akiwa atechokera kuria itikiurengi kaitane okau MC wa wandi yankwe na Martin Kome makasi na wetari na maka wa certificate ya kya make UDA na kuragiti kiu kinyanyuma yochindo ne Purity Mushai kire muchunjo nyuma ithurano bya mucujo gucokerwa igoro wandini mwempumi ni cirumire na gutari na gacha tangerekano wandini ya Mwangandia Central Imenti ale MC wa Thaa Julius Bijewe arashindwa ni Kome Gitura na tukiaraniria na Bijewe na ugite ithurano biu bitetithirio bwega kinya kethira na gwitikiria mpumi akiuga wati na ming'ang'ano na kia gwika Weru nene ati Bijewe na ugite wa gucebiria ndebene kiri kithurano kia mweri Jwenana na ikurai na irregularities nonto ninge madando kuya tano yara ithirwe na jange jate waja unangwa wona mantu jama ingi sana lakini ja Democrats ankwenda kuga nikuri ciratangazirwe na igutangazwa ndethira uni nchindi ne Kome Gitura na kusontovu ankwenda kumura pongezi nonto nashindire mucyo UDA antu mwanganya ndipo bakamua ora bakona no babwirite kwa kura centari kenda mweri Jwenana kure kwa nimwe nkaringiro mo kulingana na gita riu likethira rigukinya ria kuringa kura kwa uga njuki kanya kidogo kakumbanya ni kuthugathugania next course of action indi ntirunga mioni
na Nteto ngamanya na independent party. Bije wake akaliba mwangandia wirane bangugisha wira mbere tiagatigira kwirike mbere abeta kethuranone. Komba kuhakikisha ura kumbikana kabisa tukumba gukinyaniria mirandi iu otuka ngugire ale kwenda kulitwa na yomba kurikia bubwega kendo ngia kijukia utuka kambiria mirandi ingi ya Meru na yomba gwita bubwega. Na ndembije orora rekia meneke UDA na ugite thai gutikia makugwata mbaru na nandi baraba komba kumugambia nibo bakamugura. Baraba keja tumba kwariria tukomba kumeana nderenya ni komba kwithira nkirikira witie kwa mantu ya siasa igite ruri akinyenda mba kugia kamurumo kidogo gakunoka kidogo kiumia kana biere. Rutere rungi wandini ankwene alakura iji cha mochunji tombere gwititwa na mbere Martin Kome makasura ni MC wankwene none ine kura kunganirwa kowe akiuga kura iji ringiringwa ringegera mupinzani wawe na baada ya kuanoka bakugwata mbaru mupinzani wawe kendaga atunywa tigiti ya UDA. Inguri mono no nominations itathithikire igoro ndendete nomination cia UDA ithithika kenda improve antu baba ingi wrong improve antu baba ingi bara iringanirite baba ingi opponents baba ingi bairinganirite na system bairinganirite kenda banchinda antiona tigiti ya UDA inguri mono no igoro ketha kura ni raringirwe barejite koira ibu batona no tutureja kwegera bonte na kirikiria makasi no gitari na omega na kwegana kirikithurano kia mweri jwena na karwira giti kia MC wandini ankwene na tigiti ya UDA chama kiongo ikithithitie opinion polls na research na ida cithithitwe ni intelligence na ingi chieta mpinzani yoko 2% ndire na inyingi na chiako ni 44% kwa kiama kathithe decision yakyo na the sure and 100% sure tigiti ya UDA ndina confidence nganengero nontu ura tugutindana nwe utengo gitirite kiama guku oni bitirite ngo gikiama kumara kiejire na nyangari chiako imbrandite tuenda kumenya bau bangi ngugire ko bitirite kiama. MC Wantima East Mutethia Moru na MC Wanyaki West Martin Mude kiongozi barabo baire barashindwe kire kithurano kia mucujo ni baugite bakarunga makururite biao bara rwiri biombe na kia mono bakagwata mbaru munini wa Rais William Ruto kuragite kia mutongirwa mugongo na ra kiongozi etite na mbere kuria ngavana Kiraitu Murungi atigane nawe na gutirorega kinya muthathaiya kira gwita independent tena otwe kuwengo support ke baraba kure netia kinyanganyiro ke MP twaja women lab otwe kuwengo support no tuone amani independent candidate tweta kire senator oni otwe support no to buga kulwende nawe no to attend the independent the same case with ngaba lakini amero bakaona ngaba naona omba mtangogere atuitira bobo akaja ora turaitete egitaruri akuluka ba mweno tuweta nawe twaja ke president kuba I love Ruto so much na toria aombi tuliwa to support William Samoei Ruto nyatugeta independent to support William Samoei Ruto nantu imbije frage ya UDA bokira kiongozi yethwa eneo waturera tongeria betu ki siasa bora wa bonde ki siasa kumegitaria mwiralia kumegitaria murioki na mwankatha aiji tojojo to awe tupoejirite jamachi muthuri moria kiongozi tigana nani biu binge kabro bate twatigirira kabro mugutano ndene gakurine gatena kabro ndene market chietu chionde cho ithano itena kabro itena Thaa twori interview moja biu tokero batu itugwiti interview binge we tigana Martin muthuri moria kiongozi na ati uturiria maru katuriria njearua na kirinjo njimwirigi urashindire mucujo ne ntereshanya kiwe historia karibanto leji gwita na mbere kumugika arigi kenda mwori jwenana chumerie ni mono nabo chumerie kwa winge bombe kondura tauni George mwirigi ukimenya thina ile ciothe turakurukirira muchunjo ne jojo ukimenya mithange koyondera turari no muchunjo ne jojo lakini antobanya kiborombe kurungama naoni inkubura ibwega nyingi muno kiugaga imbejete kenda tumba kubanga ura tukethea tukithithia maendeleo yetu ndene Nyakist nkiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare muthenya Weru ari governor Kiraitu Murungi na chemanitie na ekoro kuma kire kunde mwanya ntere chebore kire mubango yatoweza yura URETERI kembera ninkatha yake Priscilla Murungi
nikire muchamanio yoara ni ndibethirite bakimana kimubango yo muruiri gite kiongavana akawira mwangaza yo kugambia koruna njira ya kuba mandavuti kana gumboots kendo na kura chiakyo na kumwanende kuri antora bethirite bakiwa tayari meru nithirite ikiritairwa ngwenkatha kwa miaka 5 irekirite ithirite wathanine moira kirigia na ukari muchamanio ne yona na utwachio koro kuma ikundi-inĩ mwanya mwanya wondi-inĩ cionthe gĩcone kĩbũrĩ nĩ bamũkĩrĩte mataro ya gĩkĩgĩna gĩa Thaa kĩrĩa gĩtongeretwo nĩ Priscilla Mũrũngi ũrĩa nĩ nkatha wa ngavana wa Meru kĩatho kĩrĩa gĩkũĩ gĩtĩkĩrĩte wandi-inĩ ya Kĩrũ Nari atongere kathomba kuma kĩ thirikari ya kaunti ya Meru bakĩringĩra ngavana Kirĩtu Mũrũngi ndebe nene na kũmeneria baraba kũthũmbia wathani bwawe ucokia mkono na tukera Kirĩtu asante no tubo mucokia ringi no kendendeleo tubangira mantu ya mea na araura no kona antu iba kuthiurunga buru iba kuthiurunga mrengeti na matrisi na ba thiurunga bio bare ya babo elera tikari tu ambeo no tubite kurwa biani bire ya kindogo boy ya bukelerwa antu basietira kiteke kina rangi ngana so pukairo gwikira suti mutongire nate gona ngugi ciawe na turugire uti muntu gaichitha kabutine kaida kuntu mbasi nene ri ikamata muntu wonde kinya muntu wa yundi wawili baro ito mukamata waondi ye mwa machungwa ito mukamata aya twena women rep wetu kawira mwangaza thene gawera atenda planning thene gawera ndi mwegoro ywe no tukawera no mwa my sister me no mukuru kiuni thene gawera atenda plan thene gawera offices ya atenda kona yare ekuru wangwendo bura twenda mtura kwa accommodate antu bangi mtura ugire first rende ate wene mbetiri kati ndaka matine Kirĩtu na nakwaga ndoni shaitani ashindwe eko ipo kwenda program hii endelea tuliuga pasite naye we heshima yawe sawa sawa mainge mtona atena bwa kuga no tongo gichi gwitwa jaga twera ugate World Bank kuthithia ngugici ugate anga bao ba kuthithia ngugici World Bank gankwire mamgwe World Bank etwero miaka mingi mbere kinyo ciarwa mwekuru tuje botethero bwe no thombori alitinguge ibyo no ntunyeto bwetete aja kenda bwetegera menkenge ere keja no ntubukega bokurukia gavana Kirĩtu Mũrũngi mbeci ire cikundi bukaegwa ikethro ikwongereka Lucent Onjo ni mwekuru wa munini wa ngavana kaunti ya Meru twena wisdom yetu tukeya kwirwa mantu tukailwa batu twaililairia twetiane tukauria ina atumbikia kuona mutongeri omwe ya Kirĩtu tukawinya tukalionge kwawe tukone mantu yarabwithakia lakini nende itukona bura tuonete na itukona maendeleo First Lady Priscilla Mũrũngi omwe na ngavana Kirĩtu Mũrũngi bairingira ndebe nene na gutarĩria imwe cia ngugira bakarita gipindi twetete na aria kinya bamenerete miaria bamwe batongereja kaunti ya Meru mubango ja towesa ti muno mantu ja mbesa katwenda muno kuthomithia mwekuru aethero agisi acceptaga na agisi etikageria uguo riu kenda bwendelea na mubango jo na First Lady no mwanka uthureo no mwanka uthureo tenga bana Kirĩtu Mũrũngi mugeni mantu na yakuru kinyira nti mwekuru aise ya humanist ndaira bange bakiuga mwekuru tembetiri umbuga mwekuru imbetiri ko kande tirembetiri ya narua kiathone kienu ndikabana Umiru nekora antu bakuru ekuru na akuru mtura kinya miaka 65 witia I take care of them onde da kuita milioni 300 tugitera kubawe insurance muntu ayeta hospitali nyoro kona wita kirwa geta no atugwitwe lesha Nkiripotera Weru TV kuma Kĩrũ gĩcigo-inĩ kĩbũrĩ mbĩta mawĩra kĩrigia ni kumira kinda tu ya moire kiriga tukutha tukiona akanya kakono kaende njokerete na ndeto ingi weta kuraya Hope Space Shiners Limited turina rangi cia silcoat kuma nthigurune ya Taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding iria itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira twina molding ya mamarito
Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kire omeya nyomba kana nduka yaku no wake Mineral Plaster kana Traventino na turi na Rough and Tough. Aja nduke na yetu no wigurire skimming coat na intobinge bionde bia gwa karangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa karangi utheri nduke na yetu. Arania natwe kukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Toriongera Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinyanchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nandi no wikire ntumirie kuya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Bwana asifiwe. Full support ya 2022 thirikari kenera kebu na neritete ngwe and I'm happy from your confession burua mbwa isienji kila kitu tutecho atongeria nonto babingi baditira ntongwe na batetheka Bano ntubakwithira itite na mbere ya kwatana nao ni Nteto chetu tuchokerani ati nende kwalanira kwa no batikoroterwa kiara kire gutonya kwa muchunjo kyamwa ke UDA wandi na mudhambi no bwetite na mbere ya nende muchunjo ngyo ko yokethira yokare kantu kwa njuma kiumya ke Morris Mogo renende kwithira gicho agiteke MCA baina mu Israeli nyagai bominite kare kimbioki na governor mudhomi njoke ni onto bwakira kuga ni parari na njara kire wamba bakura tariki 14 Anthony Kimu Israeli na detrete governor Njoki na kuga kama ugwarigete nende guchindwa Martin Mugambi na Chunkuruki Chunjo wa kiama kia UDA ora waruthirwe tariki 14 mweri uyu nwothiete ugiukagia mpaga gakiri gicigo mbunge kia Mara kithurano kia wandi ya muthambi gitejanirietwe na kwathanwa gicokerwe njuma ino nyuma ya gukia mpaga ga indito na revocation ya ithurano cia Murambi na Weru ithaicia uma na hata kidogo ona ndugote point no imwe ikironia why they are nullified kire kwaraniria wetu na nyaga mu Israeli ora no MCA wandi ya muthambi
na kanite gutuika mubunge Kareke Mbiuki na ngavana Muthomi Njuki iba baombire gutokana nkinya kwaragania na kuthukia kithurano giki. Mbere ntu akiwa ni ngavana Njuki atonyera ithurano kana ni Mheshimiwa Kareke atonyera ithurano mbere buguo nurongo mbura mbe iwatagia nkongi na mndu ndaga cindwa atega gitumi ngote mndu ona mndu agwete kure amwe auga akairwe kogwe ni just a scapegoat weja kubarukiria maria to for no reason no ndo ngwetikia bandu bonde bakwigirwa ingenyo utigi ntu no kimwe barura batuka bani batwikire batonyera ithurano. Muisiraeli augite bara bakurumiria mubunge Kareke Mbiuki na ngavana Muthomi Njuki ibura bacindirwe kiri kithurano gia tariki 14. Lakini ndairia ndu bonde bakwaria ni Njuki mwananchi akulega onoke gwatia Njuki ti Njuki akulega ni mwananchi akulega na mwananchi akudura mwananchi akudurire koguo ntukuona ara ngavana Njuki akwijira ntukuona Mheshimiwa Kareke akwijira ni anu mwananchi bakudura ntu na badura ntu bagucoka bakuluka ndiginkari weriuma kuno ntu ndikwerewa ni I cannot understand. Mbarire nginwe mucindani wake twe Morris Maugwa uritie Njuki na mubunge Kareke Mbiuki batika thugutia gwikira kara kiri muchunjo uyu kethirwo ri kunjuma ino tukwira Muthomi Njuki na Kareke Mbiuki bamenyaga na bokura jao tembeganu na tutikubakira na bati umba gotu influence kana beja gotuletera gunism yaona nitwibangithe na tutikubakira tu antu alume tabobo onaboni alume tatu kogu interference yao tutemete kila nominations jawe tano nyuma ya Maugo kwira matheta akiri ubichicha kiama kia UDA Nairobi nwathiete na mbere kuinyeria mubunge Kareke Mbiuki na nkinya ngavana Muthomi Njuki iba batokire kithurano giku kenda bara bakwenda baomba gukuruka. Tharaka Nithi County Muthomi Njuki governor na MP wa area Mara Kareke Mbiuki ne baumbete gutonyelela nominations na baithukia muno nuntu kala ithata chogoria wade muthenya wa wena wethagira ni Karen acindaga wetano kethira Joyce agucinda riu na mbugo mthi ni Karen acindite ro ni Joyce agacinda kogu what is happening Muthomi Njuki na Kareke Mbiuki ni bathokitie nominations ya UDA ja Tharaka Nithi County nuntu na chia karige goro mtu ari namba 3 no ale monenkele certificate but na aracokerwe certificate ya nuntu na umbete gucinda na more than 4000 votes. Bairi baba no abathiete na mbere kuga bo bari tayari kithurano giki kana muchunjo umba gucokerwa kenda kariba umba kumenya ara uma buri gugutirwa kwina kanya ka wamba noko gegwikaria kula nuntu kula na jo tugekaria na agents bato kumenyana tugo trust na process yu ningwetikia on Friday ikethwa very fair na ningwetikia gutidwa kwina complaints on Friday nuntu na kiama kiongani kumenya kwale na interference from other sources na nimbijo na bonde bako take caution na bakaleta measures ya ku guard Nteto yutikaja kusokeleka kaili. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Bunge oyala mporo wa boria ugete ati Meru ete watambaru ngwatano ya Azimio kidira minister orimi ndene athirikaine ne Peter Gatira umunya ati thuro ne ndeta munini wa Raila Odinga kirwiro rwagete kyo rais amona bo na mutongeri wa ntapa mwathe Mike Makarina na ugete bakanirwa ligete okira munya akethira kinenkairo Boniface Mongera na utariria chio na mwankero ogorobwa ntukwe na arua methe Nteto Weru TV ne kinyiri Nteto cia mwanya Nteto itibagabaga itwa kana nya gukundurwo nange are Nteto ici ikora ministeri mya jandiguru ne Kenya bona Peter Munya Antoni are tio mukenu minister Munya tio mukenu nonto bwa Nteto ijire Nteto embere yeteke muninyo rais kirekeri wirane kethro ekiona inde nandura kwithro etegera yokara jakyo muthonoka Nteto ijirenyo niretete mingi nya kwethro gitu ya gitaruka gitene gaka nurenke ame kuringithia kura ne menkaja nduru ne Kenya ABC korokera bitha mune Marjan Hussein barogere batithro bagitekeria muntondiro tabutira ngo itariki 9 muri jo iri mwaka jojo kwethro esho agite kesiasa janduru ne Kenya kolingana kanyoni mtwetu roto kunyurite Nteto eji na atwirite minister Peter Munya na kwethro muromo bobwega bosi owe rais Uhuru Kenyatta wategera no chabachabania turata toto kwithire chokera ndene kaunti Meru gushwagite nkoroki Nteto jine shokerete thumbirwa kathari mubungo yera mporo abore ore ugete ojo ile limfanya Munya asiresign kiti yake na katika zile points za Zenovate
alikuwa na 62% katika Meru community ya gavana. Ahadi tuliaindiwa na Uhuru Muigai Kenyatta eti ya kwamba Munya usiresign. Tunaenda kupatia wewe pale juu. Namba ngapi? Namba 2. Ndio tunangojea sisi wa Meru. Bila Munya hakuna serikali. There's no shortcut. Mimi ni party lini wanapeo. Siogopi mtu na sipembelezi mtu. Hii ni handi mlitoindia. Na saizi nyinyi wale ambaye mlikaa chini nao mlimweleza kwamba atakuwa deputy. Saizi kiti angava naenda kuenda na wakora katika Meru community. Meru yuko katika meno ya fisi. Imeko meno ya fisi. Wakati wote nakuliwa na fisi. Kwa sababu ya handi ambayo mliotoindia. Na bwekareka na Minister Peter Munya akionekana ko itheru either ntagaro inge atongirwa bongi bakumarotero Meru ibonekene perungamana nwe kwina gitu muno kinyabutu wa Meru tuciende gitariri tukarwira Munya muno one giti kiu kia number 2 na iguru na itukuromba kinya bangi batu support nontu gutira Meru bakinya ntwaliko au turi nandi independent candidate ndoani ndi independent candidate lakini nge support mwana wetu gatira Munya ankwenda kwera mwana wetu gatira kinyashe muntu ongeka wera Imwe weta njara twenda Munya wetu running mate wa Simio Mheshimiwa Munya toriuga atire kinya wanong'anyo kwa deputy president kiroterero rwa Simio tote na ngana muntu kwenda korona Munya ndene Meru ne mungo wa Meru. Bila Munya hakuna hiyo Azimio. Tunasema bila Munya hakuna kitu, hakuna mahali wanaenda. Kama sio hivyo lazima watueleze eti ya kwamba ni nini na nini na nini. Lazima tukae chini tuelewane Kinyatu itokuwa no Munya no Azimio lakini kura imathabu ya talawa na Munya nyete kire na kyo minister teka kire teki nini muno ndene Kenya. Munya ke ya kwithira inya tethira a running mate. Itobati kwirwo etikia weri ikego ke secure. Eteke minister Meru ibabati kumeate eteke kwa ya anthe no chokia ni eteke nene kwa no Munya no Azimio kinyani no mbue no Munya no Azimio. What about tomorrow? Goroejo hedro karika na bobwega kinya ukanyuma atongere bamobara bengaruko winge gisisa na Mr. Peter Munya kinyabo ibogete ojo Wasala orofendera ko wata ndobonde Meru yatege tano na tangera Oramu kwa yanyete mako kethera teka manto kwa kareno nto Munya atwaru yanu era atwaru ngaro kura tireito kethera kare sainde mwange awaji kowene kwa kiro itwayanie indo asonga karomba kura ziato jore naku mutongero kemokepa Kalonzo Musyoka kwethira gitetera Daktari Ephraim Mutua no agikuberia mathakaru akerirwa ne korum Meru nabo barombini nyabathitho bethru beshumiria barungamana Mr. Peter Munya kendethru akionekana na Munya noe ete atongoria bonthe ba Meru aria sauti imo kenda tomba kuona ete deputy president lakini aeta wenka na bangi zaindi ete kiugo kiona kuina inya ikambare kwaria iko ware kwaria ekoro ibararerie itokwenda wigwa njuri ncheke ne orua yarete kiwa mwana wona ne kero ete kiu kenda kiomba kwa straight lakini tokiri itokora wantorewe itogwato ete itogoro inyi baratoria naira abo ba metheka lentore iwingwe etebwa na mbere manda mukawera ibwa yana kuwa nendete Munya lakini ukenda Munya ukiara kia Meru Kalonzo Musyoka mpatia kwa deputy tuanguke asubuhi kama watermelon bam story ishe nke reporter Nteto TV kumaja kengina kisipo ke Nairobi mbeta Boniface Mongera Angina kuna teoro kuragitekia ungavana county ya Thaa Professor Erastus Njoka nende ni okethiragio kire bendera kia mwaka Jubilee nyuma ya kuninkira tigiti ya gweta ndebene mwerine URETERI bangi barani ndebethire bakininkira tigiti ya kia magutina nkanjani orogo chwa gitike mbunge wa Kropeni na Kambanja kia seneta ni Paul Mugambi kia bunge chuke gamba ngombe ni masekirito bunge Thaa ni Dr. Mutegi Kabisani na bunge boma Rani Lawrence Gitonga Kaburu Nwebongo Samuel Gaishima na Utonia Ontobonkuruki
kiri kuthura arwereri ite mwanya mwanya na tigiti ya kiama kia Jubilee utongoria bwa kiama giki buthurite gutumira njira ya kuria guge bwa akaribakai bantere mwanya mwanya tabu opinion polls na nyumani arwereri babu bakaraniria na kugwataniranu akajukia tigiti enu. Tigiti ya kurwerera gite kia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi ijukitwe nura ari munini wa chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka atari na wakumubinga ya mubunge wa Ekro ya nenkerwa Penina Kambanja urabara nganganagira yo na Anita Nyawira neo ya useneta ya nenkerwa Paul Mugambi bantu ange chekunga bantu mala kangagia ntu ni maulire kia amani makangagia ntu matiga mathukangia lakini tio turirindi na nituripite kiama giki nikenda kigia na binya kabisa ndaraitha biama bionthe bia bingi biriku biena ruko Kambanja ndena corporate experience over 15 years ndenda gukara bantu atheru koguo ndona Jubilee nyo nyombera ntheru na niongaruta wira bwega. Tigiti ya kurwirira giti kia mubunge wa gichigo ya Chuka Egamba Ng'ombe inenkeretwe Masekrito urabara chindanaga na Pet Kemiriti ya mara ya nenkerwa Lawrence Gitonga Kaburu ura aijekene muno Tabongo bantu Hassan Kithenji neo ya Tharaka ya nenkerwa Daktari Mutegi Kabisani atari na wakomubinga tukaragia mantu Matharaka nituwatanite no tukagita kakange antu babaduragwa batichwagira antu Tharaka Nithi ite badia bakaurogu bakatwikane ai maiso badimi na twakuruka utie muntu nomwe wa Tharaka Nithi atake wata fainda kinya baba kawa kinyabo batikagena wasiwasi no ntu tukabaswira njira. Kari ibarutete maoni mwanya mwanya makonie uthurani bobobo kiama kia Jubilee. System enu Jubilee ratumire ni mbega antu mau marathurire kuri kiama kia Jubilee mali sawa tariu kuthura muntu ta Masekrito ali sawa compared to petike ura alamupingaga maoni mama naruthirwe Jubilee ntekuona makebwa nuntu tutaruthire uthurani wa mucunja ungwa ura tuleza guchagura tumenyo gucinda nuriku kubwa nuntu riu bane kuthura muntu tekuendeka unengera muntu tigiti totemwe tugetie twetuyo bate kubwa mucujo uyu mararuthire besa wa gwikira Masekrito na kubwira bantu bau ogekompea na petike masi agaturutira wira. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Noro kurira giti kio ngavana ndene akaunti ya Mbulene kivuti akali kene ndemiri ya gisiasa nyuma ya guketha John Mushiri na rogo cha giti kia Ekrulo na Margaret barabarari muchujo na ya kiama kia UDA guchindwa na nende gutuweka bamu tambaru keru eroro kaite no kau atungere pa makanisa amona siasa kaunti ni oiba iritapakiura kene nde akaribe kediri no kiri kaite na kaka siasa. Leni Kivuti na uria urenda giti kia gavana wa kaunti ya Embu ni ugukirira makiria giuteti vuva ya kugwatwa mbaru ni mumbunge wa Manyata John Muchiri na MCA wa Kithukio ni Welona Margaret. Ino ni vuva ya aya eri gusindwa thiini wa nominations ya kiama kia UDA varia Muchiri arendaga giti kia gavana na Magi arendaga giti kia mutongoria wa atumia. I can assure you, Leni, we are going to negotiate. Takuwa ni thiini wa UDA. Nguvando akwa mwerekeo. Na uga uhuru ni engi. Tumekosa hapa juu ya kushikilia deputy president. That is why Uhuru is not frequent here. Auga ngavana no ndwarire ne tondu ne kengiuretia gitenge mheshimiwa Muchiri wetu arutirwe tukauga atia tatiine murie kwa ena ene mwetete incoming governor nena embetete mheshimiwa arena incoming governor. Mwenari wake Leni Kivuti ni uratara ekari a Embu gutigirira ati ni masagura gavana uria uri na kioneki gia kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu. Hata pesa ya kaunti aikui itevesanagwa ni president wa nthi ivesanagwa kuringana na katiba ya Kenya. Mnaelewa hiyo? Kwa hivyo hiyo mambo yote ni tofauti. No mukavetia
president wa county ni mwathina tondu gutiondu president wa Kenya agauka kumwikira hatha Embu. Atongoria a kanitha vamwe na agiuteti wa uguo ni maratara ekari a kaunti ya Embu kurumia thayo na urumwe matakuroria mutongoria uria ugatonya wathanire. Wanona rusite ndukaringie mbara ronje ni twari uvoro wa Embu ucio turekie no uvoro wa Ruto ucio ntutigane inaguo tukaringie mbara ndoe uvoro wa Embu gutio atia kana atia nirarega ucio ni twikare avande tuvange. Tunataka watu wa Embu wawe na nini na amani, na yule atatawala atawale. Kama Ruto ni mtoto yangu, akishindwa katika utawala ni sawa, lakini tusianze kuimba atashindwa. Raila mkitaka atawale na mambo yake ni sawa, tutavumilia. Ni maragia miario ino mari mwena wa Kiangima varia kurai na mathiko maithe wa Musiri. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wea wa Musiri nonto bwande to no mutageri au na mkwithira nkiona nende kanya kangie kakunoka ende kethira ngecho kaira nanda twingi. Cia mizani Afrika ishionanetie nchamba cheto chemero idharite kumane na uritingo gebobo ega. Seneta Mithika Lintore atwika namba mugwanja kirema seneta Kenya kumane na Weru mwawe bakurwera kinyanire bathirikari shematora na kurwera kioto kya muinge atena ugua. Mubunge wa South Imenti Kadhuri Moronge kama shinani atwika mubunge namba emonda ne account ya Meru na namba mugwanja Kenya yonde kumane na ugaibobo ega bwa kigena kia ambasare gukire kithomo South Imenti na wakibwa barabara. Ibwega nontoba gwitikia timu ya Meru kwanza. Hey! Sweetie, tumefaile base. Base tena. Yeah. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena. Ukuli? Kuli, miskuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia silcoat kuma nthiguru na ataki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding iria itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kire ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja nduke na yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri nduke na yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano.
Dadi chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. With our NCBA Bank Home Loan, we can finance up to 105% of your mortgage and give you a repayment period of up to 25 years. Daddy, that is 25 birthdays for me in our own home. Many suppers together. Lots of laughter with mommy. We know that it's not about the house, but the many memories made in it. Get an NCBA home loan with up to 105% financing. The name is NCBA, and the numbers that matter to you matter to us. NCBA Bank. Go for it. Siasa chekindure ni yoketi mwerekera yongentere cha Igembe South narane ndemo rigite kyo bunge Jack Smart na tongira bangi pamatura pakata pakira kia siasa aba wenende bamoye pareke gutambia Nteto chorongwati ni mutiania wariwa Jack Smart ni mukarina mubiachara wa maua Igembe South na kunende barabaguchwa gite kieni bethire baichama na iria bonde ndebene Dennis Mugendi na tudhariria chunkuruki. Bani akiama bamwiriga jwa akira ngondu Igembe South baria basemanitie kutharima umwe wao tawe murwiri ubunge Jack Smart kenda ajukia utongeria bwa gicigo giki kithurano ni kijite nabo na urumwe nibakanitie aregani nawe gutambia siasa cia undurijo ulongo bwa kumwita mutigania na umabwijikene ni muigembe umwiru mukari wa maua Thaene na kiria kirio kethiritwe agiteithia nkia icigone bionthe kurio tigania na imenti mathithia jakiao akuate tigana na jo baitie kana bename ikande na kuirwa kuingi sana no ntobwa family yetu family yonde kwa jumla musi wetu yonde wire ayo akira ngondi kwa jumla uraba ombite kuitoria ruari bebonde kun support na imbetigite no ntupa mwathani ketharimo kiu kionde ndaomba kunenkerwa kitike Igembe South ingwitikia mwathani embere ampakyo wou bio tumabeta Njaki mutiania Njaki ginya wetwa mutiania tika na wetwa muyembe tika na wetwa kinya muimenti tika nonto one thing Igembe South ina cosmopolitan especially here center ya maua ina kabila cionthe wetwa wetu nyamu Jaluo wetwa wetu nyamu Kalenjin na bai mwetu no kumena nonto bambi babu anto betu ba maua na Igembe South ngoda buchoge mathwana nyuma 2016 2017 yangu kwe muntu wairero nyumba ara kenjai na negeletwa atengo I family yo Njaki eta aramwakira nyumba na achoka mutiri ntovia kuria na amure itanda na amure amatresi amuthithiria manto yara muntu athithairwa akaigwa aneri ko kya kwithira utethio kura Njaki atethacia
atethia outside no nduna atethia andunya ba me constituency we ibo ntwa wito mutiania njaki we mutiania wau na twiko eta mutiania no eta mwembe no eta mwimenti matita yonthe etwa it doesn't matter iyagaria ba ko bandika akizira buratwa muntu enkoro embe anthii ona number 1 Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Ngina kuna takari bakuma mbere saudi bakulola mekani kuna niya kurea kwaniro kone ndi girba kwa kia makia Jubilee kirayana tigiti mwakwa imwe kiriba mweba rueri temuanya mwanyana kia makiu ntubura kinyao mwene ndi bakuta bakione motogani wambechiche NYS Lilian Omolo uretirite akinenkaro tigiti ya kuragiti kia usenita Embwa karibane ndi barua boba tire ndete ntubuwe ndi barenda ukinya mwanka muchunjo na kenda bamenya urapobongo bakethira bakenda ukiria tigiti ya kiama kiu. Ekari ambere therero ni marateta ni undu wa kwaga kiama kia Jubilee kiravesania certificates cia nomination itegwika kithurano kia wamurani thiini wa gicigo mbunge kia mbere therero. Marauga ino ni njira ya kuima ekari aya wiyathi wa kwithurira atongoria aria marenda. Pata habari ya kwamba contestants wenye tulikuwa tuchague mmoja ama wili wao wameenda pande za juu wakapata direct nominations. Hiyo ndio tunapinga. Hao watu wote wanasimama huku ni wetu, tunawapenda, tunawataka, lakini haki yetu itendeke. Haki ni kusema nini? Kila mtu aende kwa debe, kwa mchunjo, apite asipite. Tumchague tusimchague. Na haja tufungiwe sababu mtu fulani amepewa tiketi ambayo hatuitaki. Tunaelewana? Hivyo basi maoni yetu na mapenzi yetu ni kwamba tupatiwe hiyo nafasi tuchague tunayemtaka. Hivyo tu. Na varia marauga ni magokorwa makithamira ciamari ciingi wakorwa Jubilee tekorwa igika uria o marenda na uria ari mwagiriru nao. Kama hakutakuwa na Jubilee itakuwa imeisha, na ningeomba ikiwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta anataka awe na nguvu kumbere South, tunamuomba tafadhali haende akae chini na viongozi wake awalai kila mtu akunja kwa debe. Ikiwa itakuwa hivi makema sisi hatuendi nomination na Mutava akiwa ni yeye anapewa ama ni huyo kama Unyoto mwenye atapewa direct nomination itakuwa yake na mwenye ataenda kumchagua sisi hatumjui. Kama hakutakuwa na mchujo kesho, sisi wananchi wa Makima Bere South tumeamini hakuna Jubilee huku na hatujachakuana na hatutakuwa tunajua kama tuna MP amechakuliwa na wananchi wa Bere South. Mutava Musiemi niwe uraverwa certificate ino ya Jubilee ukarwira giti kia mumbunge wa mbere therero kithurano kinene kia mweri wa kanana. Uria wingi urendaga tigiti wa ino ni kama Unyoto na uria utanatuika wa kuvewa yo. Mutava akarwira giti giki kia mumbunge wa mbere therero ari na Jenesi Mugo wa kiama kia UDA na Jane Buthia wa kiama kia DP. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ngina kuna ati nyuma ya guchinda kwa gitara ya elekire muchunjo yore direte choka ero yake mwake UDA urokura giteke MCA wandi ni akira ngondo Silas Barina chokereti nkado barapa mwete mbaru ukikura yono mutukithia muchindi orengi yamona buona mineti karikare ya karibaranende bakwedira bakidangika kwa nonto bo mwate mbaru kiri uchinda ni bonto bra wetenende buteyagiri na tupote patire okarika kinyani ni Nicholas Chabari na Nteto Nkuruki. Kwa ano ntoba muntu watu wachindana ano ntoto wachindana raundi mbere ndawata kure ngiri 1,575 arawata mana yana raundi ichele ndawata kura ngiri ichele na mana yana ya ithandatu no arawata ngiri na 12 na ibo ano nto kinyapa kure awetikirio chindwe ita riu na lakini twachindana thai kute kumanisha kinyawa kare omwe ningo mweta twatanire twa timu imwe kenda twetana mbere. Ojone Silas Ibario agekenera uchindi burarekite kwata arakaire kire muchujo ogwa kiama akya UNDA wandi ya Kirangondu na ara arekitie guchinda agitonga mithea aria maire nyuma ya kithurano gikugochokerwa no amwe no gwa kimenagirie karika rirakuwaire akarekire utugo nyuma ya matangazo ma
uchindi bwake gutumirwa na ara muthingatio umwe gwake na muchore wake na ora amukanamata na bikibiki athingatirwe inthaka na gutigira kinya tunyetwe bikibiki yake amwe na gutigirwa aringangitwe ebonene mantu ya kare kiroro inkuiwa mpinyelekete sana nonto ndakere nduta ira kabirwe obikibiki yakiluka yo notio yakiluka yo notio yakiluka lakini rera era watiri mirwe ira ndakewe nkemata nonto ni ntare bikibi nege utuko itampa kama mateo tuko indaka matero ni bange bambe nkana nyo ndero mbabo tafadhali waita wetekerio tumirwa kuthukia kana kumisa mutano ina nonto bikibiki unera itiro tuko nera itiro tuko thaino ethiata ninyo na ndina wiriro murugu nonto nuona na ciana into bibi ithibire bionania ndakiwa chorwa nibio kende mutetheria kurera twana twayo kuringana noe ariuga ukaya kwithirwa kayo cha giti giki kia MC wa wandi iya akira ng'ondu untu obura aina gwetigio agakioja akarutaniria ngugi na antu obonthe na kinya atakugokania wandi ino akienda wandi ithina mbere kuwatanira na ikyo gitumia kuria antu batikaithirwa betumiro bothuku ni asiasa kenda bathina mbere na kuthukangagia barabangi no ende antu ibendane na bathina mbere na kuringa asiasa achiena thiri kintu kiambere kirankathithia ni uhakikisha nguchangura ni uhakikisha nguchanguriro ni antu bongwa komiti ya kuritaniria na bongwe ere ande taira malalamiko kuma ntura kwa ntura thenera twenio batu turi antu bakira ng'ondu tutakara nthi tuchangura mutongoria wa ntura kana one development committee tutimechangurite echanguri ni muntu umwe kiumbe wonite vario ntolemwi mworoto yakwa ni yomwe ya kwamba antu bachangurire antu barankaritania na bongwe no ntonte kwenda uikwa thakira ng'ondu ndienda twathe akira ng'ondu kuiku ante atha deningwa nte banga manto deningwa ndena mwekuru okwake na kiama yakwa ke ende muno nkuru kino mwanka karende na antu tubange akira ng'ondu kenda twathabura kwairite waita muntu wakira ng'ondu wetikiria muntu kinyoreko we na mbecha no tina mbecha amutumira boboe kuoroa kumisa kana kinya kuthangalania antu bele bendene koma akira ng'ondu Gembe Central Betan Class Chabari Bembede bakuma gisione bonge kiatiani ya westi bakuria mbembede bange kwithira bakimenyera na kwithira nende bairido kira tungiria bara bakwitha baichala bakulalamika tungiria nende babateanirite na baba ingine nende wethirite kinya bakiukuma mathinene na kinya ukuma kimitugo itiagiritwe amana mathina cheke mathuganio atungeria banduki mbethe nkurukie IMAANA kumatigania westi batrimanete na bamwe babaraba unekiria murandi wa kithomo kuma kemo bunge okarayo untukunda itare kilemi mwiria kwaraniria na kona burabomba wikula mathene arabarumirite muno kwaga ngui amwe na mathina yangi ya muturire ugaile challenges ira ayuthu bokulukira no tuobethera be vulnerable sana ki society nonto bwa kintu twita unemployment rate ire guru sana dene Kenya na inyatigania Western na igintu very deadly na we are trending in a very dangerous path watu rantu wabethi buntu kona tobengi be suffer from depression nonto bwaje mtoto wa courage strength na hope na nyuma ya ikaro kia mathaki thomba na mutongeria o ayuthi banende ibaumete na wirigiro na araba inyeletio batu bocha la tongeria babea araba kairitaneria kunyiyia kethira te kuthiria buru Kenya mara kira kirumerete nduke mbethe iraneo nyingi buru wa Kenya noe awitikiria in fact boy kwa uwa kitenda azira chia ya na contrary to inyabura government yongo yu 30% yetenda chita ki vijana where you are non to vijana ibo baingi 70% ibatu itaki vijana 30% itaki baubangi so this is historic na batu to vijana ito celebrate untubuiko untubu mheshimiwa na kwenda to convert our constituency either area Silicon Valley chukurira chionde arete area kuma Meru University mwanka karumo TTI na irengi akwenda kurura KMTC na arandira chiame athene na area irengi chionde mwanka Kibiru na arakwenda kurura some of the campuses kenda area to yanjiria we export ira to wita brains Antonia wenda itare kile mimiri ora kurombete kyo bunge botigania westoringi awete kwena mathina kithomba yaraomba wikwa kuma kimo tamanio yo ibathomete bainena nje lakini batekwa na ngwe no ndo batekwa na ngwe no ndo ba corruption economy rende no ndo ba corruption ngwire irio inini iritake baraba kuomba gukumana na beto babatigania wezi baraba inge otibe bethe na baina bio benderi miunda bendia ng'ambe ukwendi bibio nthe uthomethie mwana
inoko mwambia cha huku mana eta ona ngwe na mubango yawe yosithiria wechi onthe ile kuoneka gwecha kandarasi gwecha thirikari antu baba anake babweru kukia 2/3 of those jobs na bathira batena inya to abasa poto bakathomethua bateithio kwandika proposal bateithio kuona mbeca hiu kenda bomba kwambilia ngwire ko America kuringana na bankwera antu ina shortage ya 1 million nurses na waeta kinyayo to Canada kwero batwete 200,000 artisans mechanics bakuma Kenya electricians na antu yabau lakini bateo netomi onto tutena certificate ikobwangwe ira na arora tutena chedubira utebwithite chedubira bi qualify urutangwe na ariko so woni nda mujumbe ko ndenda KMTC wetu ameathene tuone ana baba kuma kuo bakiuma kuba kubwithia chedubira ndira ukethira ko zero kuthiria Kenya wena kinya certificate ya ndira kenda baraba America bakiuria nas bakona kwe nas jena atigania west ibwithite manto ya ariko ya yau the same with the baba ikarumo technicians ndatweka mbecha kando milioni kadhaa kando cia utatha kia mwana roho na interest wetu America kubwithia masters na PhD onto baiko bange bana degree kona batena ngwe akabwithia kiri ku akabwithirwa application atrain ko bra ko lokachi review akona scholarship nara takinyari ya America otethena onto akaomba otethia family ona witethia wengwa na ayomba kwikia bangi and I can make sure that I do my part kumurigania bobo bweri kubwethwa na kinya kubwethia nyani obunka omba kwethira tukiuria resources nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika wendia na uguri URETERI FM 96.4 rumuri rwa Amiru nyuma ya matheta kumira kuma kira memba basako ya menya atinende bakwirikana rira kuri na mugaruku kya menene kinya kuri ya kwanirwa niura kyama kiukiwetethia na mbere ngerekano uria gituo kya mauta kithirite kikyalo lawarietwa batithirite nende bakionania kwirwa ko na rabachimanite na tungeria muna memba bakyo bakyaririe nende manto yakire muchemanio yoyo mwaka ni ari nende baugite ne bagitire kana kinya ne baretie kinyamu barete mukobo yurabethirite baina yo ontobura bakonania batanini utongeria bwasakweu nimekundi kumegushumiria na kuthaba kimeneria utongere basa kumenya labo gite atongire baba ibakuthaba gitithia sakweje bubui na imtho na arua atongire baba ibethite akamba sakweje menya bakenda gwika mantu werune alaba wite kinyanyi megwite kundi giki ibaregete kwija tamene jura jugweta ni porachi okarigite wamenya sako bintu kira kya turigaria akore antu bara betire mativine pareta bararia ni amemba ba bamenya na baria kwa ni abemenya na tugwitora betete baraika report ciao ki director arabera ibetere bagetwa ntuko jenarua na ibaregere kwija na antu bau ibomenye kundai na batwe sheria mbairo cia chamenya sako ni kuthingatawa na nimenyawa muntu abati kwithwa member akariate bakirotera muno gikundi giki nikirabe kuwe gitongeretwe nura wari mukarigite wa karaja wasako yamenya nkaroba Mr. Manyara please nareke kuthukia kiama nontu ari chama ni ayukira 52 million komitira atire ni rete mwaka 46 million tutire na balance ya only 6 million kuna arake kuwa komitete ritango nontu myake wa atutia etano ni tombete kuria 46 million na balance rate ni very few ni otukathire this ya murungu atutethia kenda tumya kubangira kiama boya na tumya wita na mbere ninte na tato bikianko wa former chairman na ikundi kyake please iba imenya services ikanya baritengue na one development ira tukabwe thia starting 2023 na itwe twina ngari ire irite marandu jau ukeja kwithirwa antu baba batiri ya marandu jetu babwiri gwikwa kotini bari mbeca cietu kenda kinya batu tutetheka turi amemba babangi angu antu bau bari mucemanio na au bari mikora no ntu baurira mbeca cietu baba tumite members bamwe bari gwithina nja no ntu mbeca wejawa o machiamani Manyara wato kuthurure une kimauru tuna mwenda nchibe tokuthura une kimauru uyo tutethia lakini waira ura tuthinia ureta mbeca cietu na kuringana Sande Mugambi abitha wa county urungamirire mantu ja cooperative augitewe na gwatitoge ni gikundi kimthero na arua na kuria gwishumiria ini na gwatite ripoti ati antu bau bateta tiakama menya sako inderirwe antu betika antu bainde betikite ndikinya baruga yaunde na yaja ibambitite muchemanio ndabetika ndabere ibeje muchemanio na arua
baigwe mathabu ja kithomwa na betho bena kiuria borie na bena tuthi inquiry tuthirie na ri tubeta muchemanio batireja na after consulting the management iturejera kumenya ntu bondi te members bara bainge bena kinya mbecha iria baunite kiama giki na for example ura wari chairman wao ugwitwa Manyara na gwitwa kiama ki 350,000 methene okuona twina audit report ekuma 2014 kuria ba umire twina audit report ya ngari cietu chiriaja punka ngari ira tugitabria dividend ira twejene na ira china challenges ira tutejene tukereza member betu ni ataikari kana na atagwakari so gutiko tukurigiria kana gwike tukwitha katwenda gaki kwithwa kwina mutaratara na tutogo tutumbo chokia mantu gwita TV ne twinde tukaraja antu bando katwite a member betu na ibwaga nuntu a member betu ibombite kuumiria mwanka betera ntu kwena arua kenda twaraniria uni ya member inkubwa kama yetu kitite bwa nontu kinya dividend cietu ni cietabo ya na nya de kurare ya COVID-19 batu twatumairwo mbia cia dividend cietu inkiripotera Weru TV mbita muthuri muriuki